Kasenang maunai, bat kamtam ka balang persbiteran maunai, kila pengkreat syait na kabentaban priangi ya ka jaseng jongga KGP sna sabni, kaban lang na duka shipo tarik, hadu ka khala tarik ulber arajar arpuar. Laman kado hang ni bagani ka jaseng kan ka jaseng pajba, ha ka bagi pajba rungai, kaban pa upur usam jongga KGP sna sabni kenwan lang ha ka si ublai kata ka khala tarik. Hagajing sisa ka balang maunai kala iban priang ya ka jaseng sinat akasnem arajar arpuai, ni namar ka jingwan lancap no jaga jingpang kelam COVID-19, ya kan ka jaseng on pelong no mentah kasnem. Kabalang kala yo ya ka jing menjur na ka KGP no sabni hakaba kipai ba lani on syak ya kipai ba bakenwan jaseng hakas ni ublai. Habala poi hakate ka senang bat kamjuru akate ka balang la yo i maka balang kala penkreat ka jing shirham. Ban priang ia kan di kerja sang pai ba ka benekong hadir berkejengwan shop jangka jengpang kelam. Lai bagi dekat jangka balang kelana pengkreat syasat jaka berpenbit penbiang ia ke ying mene la kalong haki bentar ki basyabar lani haki bentar ki basyapor kumju. Bat kamtam ka jeng pengkreat la ka betaban pelong ia kerja sang pai ba. Lai baka jeng syana ia ka rensan la ka betaban pelong ia kerja sang haka si ublai kala ya syasat haka jaka ka betan hasendahi jangka senong. Barkadi ke jaka ka baki pai ba ke jupener kam banrap banriang. Ndai mata kasnam la yu baki pai ba kila sangya shwa banrap banriang na kam ta ban aila ban pelong ya ni ke jaseng pai ba. Kumbu julong hi ha ke jaseng sinat kawin ki banta ki pakam kongsan ha ke jeng kre ya ni ke jaseng kalong ke jaka penyang kali. Lai bahapa maunai la pengkreat syait ya ka jaka penyang kali hakaba ki pai ba ki bon ki kali ki baper ki laban penyang hakate ke jaka ban pelong ya ka jaseng ru kolong ka jaka ka madan bah bat wala ra ka de ke jaka ka baki pai ba ki jupen kam bandap banriang nrai ka sni balik jurup ya ka te ke jaka la yu bakar kyang bah bat ki pai ba kenum ban kunu ka jing ada ki penbiang ya ke jaka syong da ka bara iki jan ki kot nang pikila ban syong klam kan ko jungwet ha ketika jaka ban pelong jaseng ketika jaka ko madan ba kabla ke saudang ki lu mat ki ding mat ki yin kisam jong ki pai ba ki syong syong ha pa maunai laban antat ba ketika jaka laban nyam kembah silak ngut ki briu mar ketika jaka ka ya bat ka ba he ba na siliang syasiliang ka gospel ka jing pinik mai kalawan poi ha ka senang maunai ha ka senam khapras pa san phulai ha ka por ka jing lap jong ki missionary ban nadu ka te ka senam terter ka jing wan poi ka gospel la seng ye ka balang ha ka senam khapras pa ndur fusan ban hadu menta ka don shibun ki para bangai ki bala pelong ya ka ni ka balang ban long kam ka we ni ki balang ki ba he ki badan ha po ki Eastern West Castle District. Kamonai ke deka headquarter lan deka jaka trikam ru joka maunai presbytery haka bakadon la ka jong ka ying ane ka office man pentrikam ane penyak chaprang gi kam jong ka presbytery.